جی برنامه ایدن مرحبا جوری تماشاگران هیجا امید برنامه خود سر پرتوکا قوام باقی آپوریا بسکنن دیسو کن جنیز نازکن زانا میوانی میم ایدیم هر دو پردورن نه بین میوانن هم هر دو میوان جوری پرتوکا که پر عجیبه که ادبیات کردی حتی نگاه زده سر نهاتی آخافتن و وی تازه نهاتی نویسین اما به شروع بگن بری که زرباسی پرتوگی من سپاسم گن اسباح کامر بش آگاهیش زانا بسیمه کریم زانا مرحبا جرا اول امکالا پرتوگی بکن دوی ام پناسه ناوی بکن چونکه ناوی عجیبه تماما بهیسه آپوریا تیچواتی امو ببیجن آپوریا او تشته کدما آخیور جبو و گوترین خواه جبو فکرین خواه ربازک پیدا نکه وان باش بلیو بکه جبو که خوان دوام فهم بکه سری لوی ربازه دده اف رباز یعنی آپوریا ربازک زلال نینه خودی گمانه حیا داویجی yani ev nave Portuke u jibergawi ji dema hum bixun hune bibinin gelek başvurmuş diye li gor mijare çünkü seri Portuke haya Portuke zelal bunek tuneye biraz di pir guman heninde Portuke de lewra emin ji dema destpekir bu pir tevil heve wisa çawa bejim de ve Portuka kovan baki de zelaliyek tuneye lewra nave ha Divê Portugê de me got tê zelaliyek tuneye yani em dikarin bibêjin ev pirtûk ev cure ji edebiyata bin erd yani yeraltı edebiyatiye têgiheke bêjin edebiyata bin erdê têgihek edebiyata bin erdê de yeraltı edebiyatê de bu yer tuneye encam tuneye mekan tuneye yani çawaye wisa haddê nivîsandin ku tu bi nêrînên xwe tu bi او هزا فیکتیف بنا مجیه خو تو وی داره تو بن هشیه خو تشتک آوادگی وی داره دوی درجه کوام باکی وسا کریه که امجاران دمال زارو کا دیا خو تنه جارک امجاران ام لیستیک دلیزیم ناوی لیستیک کیپیه لیستیکا کیپی و جاران جی کسایت که دوالهیه ده به خودش هر دکه هیه دوی پرتوکه ده دما مرف و پرتوکی دخوینه جاره اول زلالیک تونه دما مرف تداوی مرف هم دکه هر تن دوباره هیه yani ev dubare bun peyamek dideme ev peyamcı jiyane çava bejim şanoya keye bina ve Godot'u beklerken o Portuka Dostoyevski'ya yer altından notlar dema heri peşi meriv ve Portuka bukhune wan her duka serkir bu meriv baştır famdikir bu kum serkir bu mu fandı bu biçek denci baştır serkir yani ve demi fikrani viskar eve ku tu biçe avayı binirxini jiyane jiyan tane yek nokta yek xezeke tu ve deri tu biçe ku derece tu ve deri yani valahi yeke çu vaktiye çu demheye çu kesayete her tış valeye tutuştuneye ve peyame nişane medet ve Portuge'de تتبيجي تتشتني وقت تدوردي تتبيجي از خوازم حبك ليزي دركم او دسبيكا برتوكي او جبشة سريدة دما بحث كش خود بدي بحثا باف دكيم او تيجاها باف من ودر ديس باف كي فوضال دبين باف كي باف صالة دبين و دسبيدكي او جزاكرنا بيشتي تكلين انسس جزاكرنا داهي كم دبين وشو جور او ايش اقد دايك بيشتي ويا او دكشينه ام زياده فنكم تخوازن كم بخوينو للسرويه حبكي نقاش نواجي شي ببن ما تشغط بيشتي او تكليا انسس و باف دايك جزا دكو او جزا ليدخو او جزا دغري حتى ضاويه عمريه درج اواج و درباسي زانوكي وين دنجي ببه شو وق تجي قط دويادنا مكان هي ندم هي ام و كاركترجي تنن جبرك امزانك او كاركترنا جد بنهشتن و بمونولوغا يعني بيبر مونولوج درباسي من و دمك تحب كيدن كورلي بنر تبنر تبيجي خينياجي تبيجي راستيش تبيجي جهك بويرد دقوم مالزاروكم دحب جيوي هنن قدور دما بعض كنيجي وانتني و هين يعني بيجن تمام نبونا زبر بزاروكان تيفنا هاتنن يك كيچو كوريكي جو ادي دور ده تكليواني جنسيجي دزيفرن
ام ویا دبینن و Ve tiştek suruşti dibinin yani dibinin üstünceme u suruşti ki şoş suruşti ve o karakterin dayık u babiji demek basa o çebune yani basa zayne ki be o dibêjim behen li xwedayê xwe dixist em dûr dikarin şîroveyek wisa bikin ki ew xwedaya jî xwedawanda dûr de dayîkê yek behnê lê dixî jî ew zarokek hatiye afirandinin ji xwe û tiştekî din jî dema behsa bav dike bav û dayîkê ew têkiliya bav û dayîkê cinsî ew dengek derkeve ew tiştek tê gotin zarok dema behsa wê dike wek îşkenceyek li dayîkê jî tê kirin bahs dike. Yani fikren cuda lime çedik. Em caran psikanaliz, u caran mitoloji heye, felsefe heye. Dibeşekte kala işte eşenme jikriye kala kobani falan jikriye dvedere ne gerek dicide dele endin gerek başvurun işte ez ve duxwazim bejim jor psikolojimi bahs kir ya demek bahsa beri ve bahs dikî bahsa eşên Kurda dibêje dinozor gehestiye dibin kîjan kavilideye gelo şengalı kobani ya jî kudrê dibêje gorim li wêya hebek lê zêdekirin ji xwe nivîskar xwestî hêsê xwe netewî dibir dibêje ki wek yeraltı edebiyatı demek dixwînin ya cîhanê ewana bêtir ji fikrên netewî azad bûnin lê nivîskarê me hîn bi wan fikra bi mayîn yani azad nebûn hem hatını vê dirê tiştekî Chopin kolonyalîst tê de xuya dibe ez ê bêjim muyan not kirtibe ji xwazim ji nav nota ve bixwînim çi dibêje deqakî dibêje me heqîqet çi ye hin heqîqet hûrê min e ku bi zimanê zikmakî miqam stranê xwe distrêm di rûpela şêst û sêya dibêje wir jî de nivîskar xwesî wê dir ew êşek zimanê wî ew qedexebûna ser zimanê wî hîn ew ji xwe zimanê xwe azad nekiriye û radibe tiştekî binhiş û basa azadiyeke hişî dike wê jî gora min yani ez fikreke wisa dibêjim Chopin kolonyalîzmê gilser nivîskar hîn berdewam dike karim bêjim. Yani dixwazim yani edebiyata bin erd de fikrên xwe Tu behsa mitolojiyê bike ji ku dest pê kirî heta ku hatî navê karaktera ew gelek balam nekêşe çimkî ez piranî ser dubareyê û ser aporiya wî rawestî tamam tu vir bêje bila barê de ew para de ez fikrek din jî bibêjim vê derê mesela nivîskar cara û me di malzarokekê ay di nav malzaroka jinekê de diyekê de me nîşan dide vê derê ji rastiyek jiyanê xwestiye fikrên xwe bibêje wê derê mesela ser cinsiyet rawestiyaye piçekî din jî sankî bi min ser giringiya cinsiyetê rawestiyaye çawa çimkî dibêje xwedê çar element afirandine a pêncem jî bir kiriye a pêncem jî endamê laşê lawikane alavê wan wisa dibêje wê derî ser wî rawestiyaye serê heyata wî jî ser wê têkiliye rawestiyaye yani lî gorin karim bêjim ji ber karakterê me dişteqil mêr e û bi hişekî mêranî hatî nivîsîn ji ber xwestî dibêje alavê çara yani elementa çara alavê cinsiyê a pêncem bibore alavê cinsiyê mêraye ere wisa nîşan daye yani bi min dedî Dostoyevskî yer altından notlar de Dostoyevskî wê derê biraz da sanki dema meriv dixwînî tu ne fiktiv bin erd deyî hani ji wan notên wisa li me nîşan dide di Godotyoyê di şanoyê de ji ez piçek qala wê bikim wê derê mesela du kesayet hene li çiyayekî çiyayek çêkiriye yapaye mesela wê derê her tim dubare heye bi tenênin diaxivin ama dema diaxivin tu tiştek ji axaftinên wan jî fam nakî çend kes diçin tên mesela kesayetên ew ên ku diçin tên pir cudanin ev jî giring e di vê derê jî mesela kesayet pir tevil hevin car caran em di manzarokê denin car caran ew bi yekê di têkilê de navê wan pir cuda ye do heye cek herî zêde dubare kirin dixwaz ez hevoka serî bixwînim ez bi saya qûna xwe yê hestî û çerm bi pê dihesim ku li ser cismekî hişt û pan serpiştî razayî me û werê heta paragrafek saf her du sê beşa dervekê dubare dike
وەک زانا ژی گۆتە وەنا ئێدی دووبارەکردنش خۆ ئەدەبیاتە بنعرد يعني yeraltı edebiyatıydı Yani. tişten post modern veya biz kadın dememe bahs kırma bu post modern yani Evet. post modern işi burada Postmodern çuyu işi dermez. bana zedetir tem karanın ev dubare kirin Yani ev dubara girin ve edebiyata da bir şekilde serkeftidir dike. Vetice. Çünkü Almanca nivîskar ve deme ev eşxwe tiştên ku dubare girin ew ideolojiya wê ji xwe nîşan dide. Yani tiştên ku bixwazin nivîskar bêtir wê fam bike ew di hişê wê de bimîne wê dubare dike. Vê derî ser cinsiyetê rastiyek nîşanê me daye bi rastî yani dema meriv dixwîne ew kesayeta yekem di malzarokê de ye ya. Cara yani heya davî dema tu de sanki ji wê malzarokê derketiye ama wisa behs dike ku cardin herî wê derê yani derketibe ji cardin di malzaroka diya xwe de ye. vegerin ev disi vegerina ev mirin yani vegerina جيك تهاتي تديس درو درو كوي حبكي فكرك فلسفي تدي دبيجنا ام جي اخي هاتنا من دي سهرن اخي او فكرك وري خوستي بيجلي دفرد نا اموري بتجي تشبو يجنا او ماديا بتجي تشبوي جيه بتجي تشبو دفرد خوستي جيه بيج يعني peşveçunek tuneye tülku dere bu heçikas biçici cardın tülwe dere وين نشان ده اوش نظام كاتش قص يعني اوج ديس شرفامه تيكين جنسيا بيجن ديس تلور فدكره كانوا يا بنرخينن yani zaman baba estani servera vestiyam كلامك بردام او حد بيرامي مقول evet başa dedi damama şevra xoji çekir hevalek basır go manzaro ka de her tim evlehi ve dere para mesela kala ve kir evji اوج فرد بيجي فرود beji yani dibim ya brasti de romanı ku min xwandi de ez ve bebejim de şevre de çent kesi usa gotun gelek cudaya yani teknikek cuda hatta kan müjarek cuda heye شكون ادبيات كردي يكم من سنه قوام باقي يجي يعني ادبيات بنعت yeraltı edebiyatı نونر اولي يكم امكار بيجن او اري serkefte baş بله هي تشكدن بيج na tunay tu bebeje be aklım از سرچ كيف سكر او كاركترين تيدين ميثولوجيك يعني او شو كاركترين تي باسكرين باسون تيكرين همي نه همي نه همي ميثولوجيك دورد ميثولوجيك دو هي دو جيمك اواز دين امكارن بنرخينن و karakterin diroki jihenin yen edebi jihenin ve kedingen ama beşin tevleheviyim و خداوند جهنن ام ويانا بيجن وكيدن تخوزت حبكي او لسر چيبونا زاروكا او مجاندنا زاروكا مثلا فرد جي بحث ذكيان تكارو ويجي بنرخين تبخوازو يجي yani ve cevap او دبيجه دركتني ومجاندن اصلا نكا نزيد تشتكي سربسكن geç gringle جبرگو زدن كان نرخاندنه كي بين سر ya dwe o tekilin cinsi de ve derece bu tevleviyek heye mi ne kadar az gelecek hep girebildim ya rast yani bu sabı damağım dokunan inşallah sana yani تشكي تلازم بك هي يانا yani işte gidin heye kaybetti Taybetiyek bebejim o gelemperi bebejim taybetiyektin de edebiyata bin arte şerheye hertim şerheye de ve derece kesayet ama bir fikrin koyun cuda o dubare bu xwedê şer dike ev heye de ve derede o bir gelemperi ez bebejim putukek gelek serkeftiye bimin yani bu hayan hem de şevra da nezi şest Portugal romana mexwandiye ev xwedî bingehekê bimin ji bo ku cûreyek û teknîkek cuda hatiye bikaranî yani pir baş bû bi rastî ew psikolojiya ku di niha li cem me çêbûye ya herkesek êdî xwe di nav valahiyekê de dibîne dema meriv van Portugal dixwîne ew fikir bi rastî baştir rûdine di hişê meriv de yani meriv peşve diçebim. Her çıkaz da Portekiz'de peşve. Çünkü ne bejim herif peşve diçer. Bu sandınır kelim yani benim. De Portekiz peşve çünkü ben hişiyem de benim. Mesela orada o
ji çêbûna mirovan heta yani ji afirandin û çêbûna mirovan heta derdikeve der ve hemî behs dikim mesela dewr me gotiya karim bêjin mekan malzarok e û derketina ji malzarokê em nabînin lê wek em zanin em fikrekê bînîne ew ê mesela têkiliya mirovan mesela dewr zêde peyvên cinsî henin ser cinsî zêde disekinin ewana henin û wekî din çi bêjim ew xas Uzhaye hevalê me dibe kala xwînê bike. Belê ew jî xwîn jî ew behs bêtir jî behsa afirandinê û bi zayînê re ew êşa me behs kir êşa jinê dîst ew êşa jinê di serî de min got ew cezakirina bavê feodal û xwîn jî afirandinê em karin bêjin yani êşa afirandinê Êşa afirandinê, êşa jinê. dilê hevala xwe naçînin newê ji me Evet. got xwîn dibêjin ew û beriya ku pirtûkê bixwînin vîdeoyê me sêr bikin. Nê zelaltir fan bikin. kanala me jî beዕicî bînin Bence bin abone spas bilin. dem xweş Şey baş.